o suafa nei na avatu le atunu. E lena fai ele se suenga a leo lena nga ilo leo ma su ese lead be fa maunia ele fa maunia uma fai pole e to fa suafa na lena so le lenga sa wilonga o le un pepe ke I o na o fa longa tu foi lena na fai mai tele mai ele por kalame si tongane ya si atai ma o pole a kala leanga fe mai ya o le maka upulia mai isi por kalame mai isi tanga te fasa la le o te avatu le leia wa e ma na ia o le mea li fonga mua pe ana fa pe la e o mai la e o sa ili il tanga lwenga le ma fesiringia tanga lwenga le tulanga na tro le tulanga e pe ona yai lau saunga foi le na e sauno mai ile famtalanga alisa avental nei ma komisina o le tanga lwenga le Lanta o fuolswa fo fui availili ikan gai. Ai o inale pe ona fa vai mai isa saunoanga ale olo avene ma komisina o leo. Le tofaya au pa au longo itino. E tusale. Male masalo mia ai oni suya fai pole. Ia wa o le fenumia ile ye tembi nei lilo mai. Ia le fa mainis. O le suya fai pole. Ala fa mais oni suya fai pole. Lena e saunoa. Ta ua sua fole to. Oi la le ko fa yer ka ko va nga fa mo. Ya, haftaia lau to fa fonga mua o le ta po pe ya ona la walunga I le tato tala noanga talwai I ta por kalami. Ai o le meta wata ona sila fia le tata watu nu. O le mata upule nei. O il mo alfa masinonga. O le meta ua le na mua o il mo alfa masinonga. Na la ona o tali le press conference na fai langa lana au mai le fasili le fionga le fai pule le fionga te lupi ai se ale o ele media fasili le komisina le o le ale sa o langa kala lenga fai mai mo ila te wi fai mai lan me wo so mai nga info le nei te mile ai wa le vanga le info le vanga le ne vai nga lu lunga le info le I tavale I tanga I sui fai pule ia tu wa ia implicated implicate ole masalomia e ke le yolo na winga masalomia ona wa lava ia le mau e fai e molia nga le ole tangata la le la o molia e masalomia le yeska kampia nga kai ele o swafa nei na watu le atunu e lena fai ele se suenga a leo lena nga ilo leo ma su ese lead be fa maunia ele fa maunia uma fai pole e to fa swafa na lena so le lenga sa wilonga o le un pepe ke I o na o fa longa tu foi lena na fai mai tele mai ele por kalame si tongane ya si atai ma o pole a kala leanga fe mai ya o le maka upulia mai isi por kalame mai isi tanga te fasa la le o te avatu le leia wa e ma na ia o le mea li fonga mua pe ana fa pe la e o mai la e o sa ili tanga lwenga leo ma fesiringia tanga lwenga leo tulanga na o sa ilinga na tanga lwenga leo la wa batul fa masinonga so ele ma fainga ka ko wa wili liina o le ala vale mana o male manatul tata watunu e fa manino le mele e ele kula fongo ya kula fongo wan so se mea wa iluma fa masinonga ele mfaenta ta ua le fai ona tala noaina ai ole tulanga le pawanga le meanga o kali ko ona le fasininga mai pe sa meng makole o e fai Iken Kyle ai sa meanga mako ia ole fa fai mai le so tanga ole o fua fasilia awa pa au ai le fasilia Iken Kyle fa moli tono al tanga le langa executive e ia le sui komisina langolango matanga umfa pena o la tona e te tonu o le tala no ina mata upu nei pe fatula ia te watuli poti lunga I mata upu nga fa pe ai mai se o le tala no ina le atunu ma bevesi ai e ia ila sa ia foi tonu ia wa pa au longo itino Filipo komsina leo ile presentation o le fainga ina uma mai leo no isisu engal mele so ele fa pe la ele I loa ele o ia se mala manga wale upunga le fanga mele masala mela sin nge fo longo ngalo fa se mele isong mal anga o Iken Kyle
Ya, e tele lo tafia o ma ima u ya o mana o fai atu na fatal sanga mai ya. Le fionga ya le atawa Nelson Peterson. E to olua mai ma asiata. E pe ma fai onga o wakulunga tauta ya. Ai ola utala na fai mai ma ue. Pe anga fa pele se maka upula wai kai ol fa masinonga. Sanka ko koe kaukala ina pawana le mea utali ai. Langa pe falling mai ya o ile media. La me ko ke mai fasili ma ko wale fasili o. Ia ele longa ma lia fa le ma tau fa longa longa atu. Le tu ia ma tau ai leo ke ngofo malo iloa. Ina ua sau I fafokala ia mawhai mai ele o sa ol whai ngā leo se suenga leo ina alo la nena ua loi lo fasinia. Ele ngā komsinga. E ko akele ia o leo ngā le fasinia. Le ma fuai o na usang pamtaranga na ai mol tau silfia. Tātou tā lia le whamasinonga o lo I en mata upul ni. Awa o le kele ar kou loke I el maka upungi. O le kele whangar kou confuse nanga le o kou ngā whai so enga. O mata na po o titila tufo ia. Ta tele whaleanga o kele whaina o whaleanga ina atu ia se whaasalanga o le anga wa a tangata I lona whina E pawana ia wa mātou tala noa fo I male au whasalanga. Ia, ele ia se mea la akleanga I forka kou wa. Pawa le mea. Ta upu, tātou tā lia lupe o maunu, po le ale tūlanga o iai. O tele ta ua tu fo I whai pule ta o wha. Ai le la o whai aku, ele I whako a sa waile I lunga le mea lea. Ia wale wanga lea mai le ea le mea lea. E o oa I le van lenga su e leo. Tau sila fia. E o le van lenga su e leo. Le ana na sa ili e leo whai mai o le van. Umana whai mai isi o le Land Cruiser. O kale mau kala le ngā kai. Ale o whai mai o le van. E ona o le nta upo le wa iei e pefe o na ta ua le fionga ia lau le mali so le press conference. E whai male tūlanga fo le matau tai o la wai tai o le matau o wa tātou titoe lo tiana pa wana o le vai liu sa o tali atua I le fionga ia toi lupe o na o le tūlanga na peitai. O le whamani nonga o le matau pule le item al TV1 ai me sei fo I o le fasiringia pe le tātou atunu. Ia. Malua me whale lau fina ngalo ma lava pe le on sai. Ia e tātou te malama manino le matau vai se taimi. Ia pe a whaile whamasinonga lea li I whangamo.